fela go itšwela go ere a ya lesome nna ke le morwa motšha maubane ka kapa ya radio the pusherman ka kapa ya radio the facilitator ke go boditše ngwanešo a gore ge e ka ba ke gona go bula selemo sa go sa mamoratwa ke a go thomediša ebile ke a go amogela ge e ka ba e sale o dutse gona fa go 96 number 3 fm ke nomelela ka maoto ka emiša letso go la ka la go šakare tanke ga tee tanke ga bedi tanke ga raro ba gorogile balli ba rena o gorogile professor moremi go mentle le go senya sebaka moroka ke tla ka mo wena kgoši yaka ke no go fa a sebaka se gore o ba tamiše semmušo ke moka re ba fe sebaka ba tetsebiše ge ba fetša go tetsebiša ke moka ba nape ba re fegolele se borala ka baka la gore nnete ya go di feta ka moka ke gore re tloga a re lapile melala ruri ga go ne molato moroka a šidio ngwanešo a ke go leboge malome ka kapa ga ke tamiše batheeletši ba bagolo ba thekga go radio ya gaborena ya motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago ke a letama magoši ya rena re re phiaphia diatla re ya le dumediša magagešo baruti ba porofeta mangaka setšo bohle ka moka ba o ile go gore magagešo le re fa thekgo e kgolo ya ka mehla le ka matšatši re dumelang magagešo batswadi ba ka le kae re gona batswadi ba ka ke ba ga mang batswadi ke ba ga letshweni re tate ke mang ka leina tate ke Abraham le ka dumediša batheeletši kua gae le ntate ka kapa šo ra dumediša ntate ke ka kapa ya radio ntate maubane ra le dumediša mo re le ba letshwene re tswa re le mo kwaga thobele re na le sello sa ka mo lapeng a gona thuso tokelo mahlatse ga re na ona go boima gona bjale a se kgale ne re boloka motswadi o ile mme wa rena na setse a na nnoši ntate ile ena a go robala pele ra ka lokanya ra ba nyaka batho ba ba etsang dingaka ba tle ba fatolle o gae mo dikeiting ba re ntsha dilo mara se ke se boneng pharologanyo ga ke humane dipudi re tlhabile senyentong re khunama re rapela re kgopela go lokisa o motse wa tate ka mokgwa o emeng ka teng re sa itse gore re fere tlhakeng a gona le thabo le lepila ka mo lapeng la ntate ka bakeng la gore bothata bo ka mo motseng wa ntate ka mo jareteng ga re kgone go humana thuso ya lapa le laetsho ga ke itse gore e ka be bothata keng dithapelo ra rapela ra khunama re tshela dineifi tswela pele nna ga se ke bone ka mo lapeng la ntate ga ke itse gore mantswe a mangwe a ke a lebetseng ke a mafe bothata mmeleng o ileng wa ka ga ke phele pila ke a kula a ke ra utlwana ga ke bolela thobela ke a kula ga ke itse gore e ka be ke tshwere ke eng mmeleng wa ka mo teng gwa ba go botlhoko nako engwe ge ke re ke a ithusa e no ba moya kwa toilet nako engwe ge ke re ko ithusa go tswa madi ka toilet ga ke kgone tlhaloganya gore e ka be botlhoko bo bo ntshwereng ke baeng bo tswa kae
se ke se kgopelang ke kgopela dithapelo ke kgopela pholo mmeleng wa ka se ke se kgopelang ke se fiwe se ke stopang ke se tope ga ke itse gore ke rapele bjang metsoko ke a khunama dineifi ke a tshela ke a ba bitsa ba ba robetseng bontatemogolo bokoko nke thuso e be teng ka leng la matšatši ke na le nnete gore go ka apoga ke feletša ke re thapelo tse nna ke di rapelang mo pelong ke sa di rapele ka lešata ka menagano e ke nang le yona ne kgopela mahlatse matlhogonolo le nthapediseng ka mo ke sokolang ka ntshe tshokolo e nke e fokotsege e tsamaye e boele ko e tswang matlhoko a ka utlwa mmeleng wa ka ke fole le ona a tsamaya boele ga bo bona ka o a tswang teng ke rapedisa le motse wa ntate ba ke nang le bona ba ke batlogolo ba ka ra tshwana ka moka ba ga re na batswadi re setse re nnoši go na le boabuti ba bona le bona ke ditšhuana ko ba leng teng makgweng ge ba topatopile ga gona pharologanyo ya go bontsha gore rena re topatopile nke re lebeng ga koko gae ba notla ge gona le mediro mo gae ge gona matlhoko a tshwanang le a maloba ge re boloka koko a bona yaano le bona ke ba rapedisa gore ko baleng a di ba tsogele ba gopole motse a koko a bona ka ge le bona e sentse ba le nageng ba sena metsi e nang le e lebaneng mo go bona gore e ka ba mo pheletsong ke mo ga koko a bona mo ba belegetsweng teng ga ke itse mantswe a ke a lebetseng e tla ba tshwarelo ke bolela go fitlha mogo tswelopele a ke sena yona ke kgopela se segolo dithapelo nna ke le Abramo ngwana molato le Tshwene re go kwele tate a re ye ka mo go abuti ka mo a ke re so ya le kae pa re gona pa re gona ee re bolela le mang kwa ga mang o bula le Walter le Tshwene ko kwaga alright be le hloka thušo mohuta mang abuti Walter nna ne ke tlhoka thušo ka ga malwetši le ka gae ka kwa ga koko mo re dulang gona go diragalang ka mola ga koko ka mo ga koko ka mo a re robale bošego re utlwa dilo di a lla mo masenkeng di a tsamaya le ge ke utlweletše lena nako ngwe ke utlweletše lena ka bolabedi le ka mantaga so ke no utlwa dilo di a tsamaya ge ke tima radio dilo tsela le tsona di a gomola a di sa tsamaya ge ke thoma ke laeta radio ka re go lla dikošanyana or la bolela go thoma gape o ka re ya tsamaya so selo sa gona godima masenke nako ngwe metshegareng re bona dikatse bošego ke dimpša le motshegare di atla dimpša
nakong a katse kile ya lla vele ka bo 8 di na le olla ka bo 8 ya frogo kry e fapanya mnyako wa ga koko e kry lla ga e fihla mo a re tsebe rena gore dikatse tse mathata tsona gore ke ne re kgopela thuso rena ka lapa le la koko ene ke kgale re sepela re ya ka mo ba re botsa ntho e teng ka ga lapa le la ge koko le tsamaya ntate le tshwedi ba re bothata ke eng ba re lapa le la koko le lenya kokolomakiwa ba re le tšhilafetše lenya kokolomakiwa le ge re kano ya kae le kae mo re kry-ang teng tseo ba re phuthetseng re boa le tsone šire le kolomaki di ka se bereke okay nna ge ke le bjana le nna ke ngwana o ileng tšhuane ke kgwetseng ke mme ke sa le o monyane lebile ka be ka tlogela le sekolo gona bjang mme o ile a re moraga gore a robale yena ka irang ka thoma ke bolwetse ba go e le ntho e ke sa belegang le yone le gona bjanong ke sawa bjang ke ile ka re ke sepela ke etswa ba kry-a gore bolwetse bo ke ntho e e riweng ene e irilwe ke o mongwe wa leloko ke ka mokgwa ba waeniwa nako ngwe kry gore le ge ke o ile ke no wa gae wa nako ngwe kry ke wa gae 4 gae 5 nna ke sa tsebe gore wa ke go iregileng nako ngwe and then go na le treatment o e tšeang ya epilepsy ee gona ba ke tšea yone e sa le vele bothoma mme a tlhokofala ke tšea yona bo go thomile ka ngwaga mang bolwetse bo go thomile ka 2008 ka 2008 bo go thoma o le mo gae o le mmerekong or o le kae bo nthomile ke sa tsena sekolo ne ke sa tsena sekolo 2008 ge bo nthoma ke rela gore la mathomo ga wewa o wele o le kae ka sekolong ka gae ka o wele o le kae a ke sa gopola ka gore setse le gale 2008 ne setse le gale mo a ke sa gopola mare le sekolong ne ke na le gowa le mo gae le mo tseleng nako ngwe ke le bolong ke bogetse ke nowa le gona bolwetse ba go wa bonyaka o dula le motho wa go ba le tlhokomelo bolwetse ba go wa bonyaka o dula le motho o e leng gore o ne tsebo ka bolwetse bo nako ntšhi batho ba bantšhi ba loba maphelo a bona ka lebaka la gore ba dula le batho ba go hloka tsebo godimo ga malwetse a e leng gore a gona godimo ga mebele ya rena ka lebaka la gore bontšhi ba batho a sanka re a rutwa gore motho ga a wele santse a beiwe jwang motho ga a wele swantse a thušwe jwang ene go ne bolwetse ba gowa bo e leng gore batho ba kgona go go phara ka bona ba kgona go go rwesha bona go ne bolwetse ba gowa bo e leng gore bo thoma go tla after motho a fetša go kry accident go ne bolwetse ba gowa bo e leng gore motho bo thoma go tla go yena after maybe a wele ka tsela ye go seng go swanela maybe a go betse hlogo go na le bolwetse ba gowa bo botlhamang ke baloi so bolwetse ba gowa go bohlokwa gore o tsebe gore bo tlile jwang gore o tlo kgone go bo alafa bolwetse ba gowa bo alafiwa bo sepela le ngwedi motho go tseba bolwetse ba gowa go alafa bo sepela le ngwedi ge o bo alafa go bontšha gore bo fodile ge ngwedi ka se gabe rena re wa balama ge o ntse o ya santse o wegate o wala mafelelo o sa tlowa ba gona ba tsebi ba go tseba go alafa bolwetse ba gowa ke boletse gantši ka re dingaka tše di tsebang malwetse a di bolele le rena nna ke le moreming ka se tsebe malwetse ka moka ke motho ke tlo tseba tše dingwe modimo o tlo di fa ba bang gore ba di tsebe fela ke tla go kopantšha le mogala bo mongwe o ne le tsebo ka bolwetse ba gowa ke motho o mogolo mmereko wa gage ke ngaka ya setšo mara kudu o lebelelane le bolwetse ba gowa bolwetse ba gowa ke tlhoba boroko bo kgona go thoma ngwana e sa le lesea bo kgona go thoma motho e le o mogolo bo kgona go thoma wa bona o sa le abutiso bo kgona go molata gape motho a godile le tata le kana lona ene o tsebe gore ge o ewa tšatši le lengwe go kawa kolo e tswelela ke lekhula gago ge o kawa o apeile ke lekhula gago ge o kawa o le gausi le dilo tša go hlaba ke lekhula gago so bolwetse bo bonyaka tlhokomelo motho o kgona go wa a ba kgame ke le ke mare ya gage santse o tsere motho ga a wele ke mme ya gabotse ka mokgwa go swanetseng ka gona so batho ba ba dula le wena santse ba tithute bolwetse bo gore
molwetse o moso o bereka wang ba seke ba tšhaba go nowa tleliniking ba botsiše dinnese gore motho ga a wele re mme a buang re dira eng o re ba botsiše rena mangaka a setso re ka bereka buang ka motho wa bolwetse ba go ya gona ke nnete pa mara nna ba ne ke dula le bona le o sesi le bo malome bona ne ba ntse ba ntlhokomela ga pila ge ke wele ba nthega ba kgone ntlhokomela le yena koko ge ke wele gona ne ke sa kere bothata ge ke phapamo ke re awa ke right ne tore nako ela o isa le strong ne ke re ge ke phapamo mo ge ke tlhapogela maybe go wa gola o kere gore ke robala 3 hour ka moko gore 2 hour boroko ba teng after go a go bothata fele wena jo swere treatment o enwa ka tsela eo and then o tla kry-a re tlo go kry-ela nako re go iše go mokgalabo re bone gore re bereka jwang nto kgolo ye ke nyakang go le botša yona ke ne nneta gore le ba bangwe ba batlang mo dipitseng tše kgolo ba re thieleditše after re fetša go tšwa mo lenanegong re na le mebereko mengwe re berekang ka yona a se gore go sa re ya go no thoma re dule re hlotleng ka difounu go swana le ka mokgwa le beleng ya kotla dipitseng tše kgolo re founeleng le re botseng gore banna gape sa le re tshepiša banna gape sa le re tshepiša akere ene ke tlo no kgopela gore ba ileng batla pitseng tše kgolo ba senkeng ba thušega ke kgopela gore ba founele ntate ka kapa o tla bona gore o bereka le mang mmerekong ka lebaka la gore mogala boa modimo wa re botša tše ding tša dilo ka ko officing ke rena nako ngwe re gogang maoto so ke tla le ka nna go tšhošolosa ba le ka kua so le wena tate mogolo ke gopela re ge re tlo tsamaya mo abuti o tšee founu tša malome ka kapa ndane nna ke tlo founela mogala bola ke mmotse gore motho o tlo tla re tlo go thuša ka bolwetse ba go ditaelo tša bolwetse ba gowa ke natšo mara go na le motho a tsebang go borola so ke no rela gore o se ko wa tle wa makala o e tla go nna ke go fa motho e leng gore o tseba ka bolwetse bo ka gore modimo a ka semphe dilo ka moka se segolo kore ke go iše mo o ka folang ke se ka go diba wa ikwešiša ya nka gore le nna nka thaba ka no ba bjago ka gore setse ke di begile nako ke na le certificate sa security a ke kgone o kry-a mebereko ke a tšhaba le ge ke apply mo ge ba mpitsa ke fela le nna ke nagane gore maregeng ka nowa moo go tla irega eng ke mebereko e meng ke ilisitse mebedi ka taba gore ke wile ke le gona ko mmerekong ke ge ba re ba mpha oni mo ya ba gona ge ba ntisitse ba se ka tlo ba mpitsa gape ka taba gore ba bone gore ke awa ke le gona kwa mmerekong no hloka pelaelo re tlo go thuša tate mogolo tabeng ya bolwetse ba go wa le ba e leng gore ba ile batla ka kua gae ba e tla go phethela bolwetse bo ge ile gore go sane le ba bang ba e leng gore ba bang ba tlile ba fodile ba right go ne le ba bang no kry-eng le gore bolwetse bo bo sa ba fa challenge-nyana ba ka tla ka ge ke le monna ke ne go bolela le banna ba gešo le bo mma go rena kgono kry-a gore o tseba eng ba ka tla and then ke tlo ba iša lefelo le le swanetšeng batho ba fole ba bega botse mma go rena a re kwe sello sa gago go reng mma go rena Thobela wa bolelang ke Nora ke mamete wa Letshweni ke tlile mo le malome le ngwana mamogolo le bana ba ka re le ditšhuana re sa lebeletse lona taba ya lapa la ka mo gae gore ga gone boroko a gone bophelo re tlile mo lena re tlo kgopela thušo mabapi le lapa le la ko gae go ya le ka mokgwa ngwana a bolelang gore re bona dilo dikatse dimpša le dinoga no maloba ge go tlhagile mokgoši wa koko ne re bona digwagwa le dinosi a ke itse gore na lapa lela le irakeng ka mokgwa malome le ena a tlhalosetseng gore dingaka di tlile di epolotse ka mokgwa di epolotseng ba bangwe le ge ba epolola ba re bitsa gore re tla re bone ge ba epolola yaanong a re itse gore se se epetseng seo ke eng kane ga re ya re nyaka dithušo ke ema ka bana ba bantla bang ba lwala ba bolela gore ko gae go ditšhila go nyako kolomakiwa ge re kena le ditaelo di felela ke maatla re di sa tla gateng se sengwe gape a re ne mahlatse ke sa bolelele nna fela ditlogolo ka moka bana ba bo mamogolo bana ba bo malome a gona mahlatse le a lenyalo
bontši ba rena le masogana no re tšhabela re tlogela le bana le nna ntata go bana o no ntlogetse a ralwa a rarogana a ke tsebe mara sebaka keng ile ka lwalela le ke ngwana o mogolo a sa bolele a sa bone a feletsa sa kgonne go tsamaya a ba go kgonagala gore a tlogele sekolong for matšatši ke bone gore na bothata ba gae e ka ba e leng ge ke tswa le yena ngwanowe ke ya go boratse ba mpotsa ka lona lapa la ko gae bjanong re tlile mo lena re tlo kgopela thušo mabapi le maphelo a rena le lona lapa la ko gae ntwe nna ke ile mogang mo khine lapa le na le mathata mara le lena le na le mathata ntwa mathomo tate ka bo yena a ka bola ko go phasa a rapela mmele o la wa baywa tenyela ya tate a e right e swanetse e lokishwe ene go chekiwe gore ke eng ntho e mo dirang gore ga ya ntlong ya botshwela mare ga santse a thushe go tswe madi a tswa kae a sanka la tsamaya di-doctor tša sekgowa pa mabapi le tabeng ya go tšhekišiša gore e ka ba ke eng se se leng ka moteng a sanka laya all right ke na le ntato mongwe wa doctor ke ne go berekišana le yena re tlo go thuša ka mo setšong mabapi le tabeng ya teng ya gago mara pele re go fa dihlare tše dintšhi tša setšo di tlala ka mogare ga teng go bohlokwa go lebelela ka ditaola gore ke eng ene le ngaka sekgowa e lebelele gore ke eng and then ge re alafa re alafe ntho one o se ka kry-a re thulantšha dihlare gomme di go kgosetša bothata a ke re nto kgolo mo le tlile ka pholo pa pholo le tlo e kry-a ya pholo le tlo e kry-a gore le kry-a pholo gore ke le sepediše tsela e right so re swantse re lebelele gore ka moteng go na leng then le yena a lebelele gore ka moteng go na leng then ge e le gore no moremi nna ge ke re no ka mo ke bona o ka re no ke lehlakore la gago ke tlo mmotsa ra bereke le nna ge ile lehlakore la ka ke tlo mmotsa no ka ge wena o checkile gore no nka tswela pele ka bereka then re tlo kgona go berekišana o ka se dule o le sopa mala bohloko kudu ya mala bohloko gore o swere ke go te thuša o ye ntlwaneng pato palle ko go ka te thuša ene so re nyaka go bona o fola taba ya motsola ya problem tša dikatse tša ding tšeo di tlogele matsogong a ka ke tla leka ka maatla ke boneng gore nka le thuša go fihla kae ya nto kgolo ke mahu a le ona santše re leke gore badimong ke ba re lebelele ka leitlho le leng ba seke ba no bulelela mahu ba bulelela ruri mahu a santše ba leke go a fokotša ka gae and then dikatse tše di tlang mo mojakong wa koko santše re tsebe gore di elela di nyaka eng re ne nneta gore batho ba lefase le ba seleka ba ka tšea dilo tša bona tše e leng gore di metseng ya bona ba di rua ka gare ga kamera ya koko o kgona o kry-a nako nngwe ka gare ga lapa o sene dimpša mara ka lapeng la gago bošego ke ground ya dimpša o kgona o kry-a ka ga gago go sene dikatse mara bošego lapa la gago ke ground ya dikatse o bo o tipotšiše gore go berekega jwang le hloka thušo nngwe kgolo kudu ke tlo leka ka maatla ke boneng gore nka le direla eng fela se segolo ke se lapa lela la mokgekolo lela le tsenetšwe le ne mathata pa le ne mathata dingaka di tsene tše dintšhi dingaka ga di tsene le lena le ya lafiwa a re e beeng gore ba lekile ka mokgwa ba ka kgonang ba fokoditše mo ba ka kgonang then le rena re lekeng go tla re boneng gore re ka thuša jwang ra fokotša jwang mo go palang and then ra leka go thušana le bona ra tswela pele gobane se segolo le kwa bohloko ka re le šetše le bajwa ka lapa kwa sese ore monna wa sepela a butu wawa wena o swere ke bothata bo bogolo tengši yona mmele wa gago phela o le bohloko ene o godile wa e bona so re santse re le thuše le be gabotse and then dilo di kgone go loka di tsamayang gabotse sesi a o gopola gabotse a go ne mo o diretšeng mogala wa gago phoso mo e leng gore a ka napano tšea dipeke ka mokano o sepela mona aowa a ke ne phoso ke sa itse mara yena kana a bolela mara nna ke a tshepa gore a ke ne phoso
malome ka kapa ke tšewe ditaba a ko go leboge prof ke leboge le balli ba rena ka mo ba ga le tshwene go tswa lefatsheng la kwaga tate ke kwela mention fela gore ke malome a ba tleng le bona and then ba dula ka ga kokwa bona e leng ka ga gabo le yena o dula gona ka mowe tate ke last born wa bobedi ka mo hae gonne ba shimane ka moraga gago a setse ka o monto ba robetse go thoma ka first bono ba tlhokofetse bjalong ke na le last born tate a ne motse o ile wa ba le ona mara go a diragala eng ga se tlhokane kutlwano mo nna le mosadi a rekisa motsogo a ngala a boela ga gabo le wena wa ya gageno le nna ka ya gagetso bale go ndwa le motse o rekisitswe o boetse gageno mosadi o boetse gageno bana ba kae bana o na le bona gona koo mara wa ngwanyana setse yena a kgopetswe o na le tulo ko go le monna wa gagwe ke kwele sesika mo a re a buti ke ngwana mmamogolo bomma lena ke bana ba motho so ba tlhokofetse ka moka bomma lena ba tlhokofetse ba šiane ka mengwaga me kae nna wa ka kwa 2008 wa sese wa ka tlhokofetse 2013 2008 10 11 12 ke 13 4 years ke 4 years right tete mogolo a tlhokofala 2010 nke o re tšee ka mengwaga ya bona ka mokgo ba tsamaileng ka gona mo adimele kopelwana le o prof nke o no re tšea ka mokgo ba tlhokofetseng ka go latelana ga bona le mengwaga ya bona mama ga go tlhokofetse ka 2008 tete mogolo a tlhokofala ka 2010 yeah mama ka a tlhokofala ka 2013 yeah malumo mongwe taxa go poloro o tlhokofetse ka 2019 okay mama ka ke last born mo bannyaneng and then kokona na le bana ba ba 12 and then go le go šetse ba ba kae 65 7 ka moka e tlhokofetse ene go theleditše mengwaga ye batho ba robetseng ka yona prof a išiane ko gore ka gare ga 5 years ke ko kare go tlhokofetse 3 ya bona ka gore o mongwe kwa 2008 o mongwe kwa 2010 2013 2019 ke malome and le nna ka fetela ke ngwana ka semie so ka morago ga mahu a bileng gona le ile la hlapišiwa next mara le thoma go lemoga gore why le tlano ba le leswiswi dilo di sa loke wa tsare ke rata go botsa batho ba ntši prof gore wa bona mahlatse ga a dule leswiswing ntwe nngwe le nngwe ye botse e dula seeding ebile e dula mo go hlwekileng ge o ka wa bona ke mo sekgweng mo ke leswiswi a o kgone go bona re go diagalang mola mara go ka tšea tlopu wa go e be ya kua wa tla ka mo stationeng go boela kua o kry-a tlopu ela e kgobokanetse ke dilo tša go fofa dikhunkwane dirurubele dilo tše ka moka ga tšona di tlile mo tlopung ka gore e ya tuka so ge batho ba na le senyama ba na le seqetho ba na le leswiswi go bona ga ba swanela go makala ge dilo tše botse di sa tle go bona ntwe botse ga e dule ditšhileng so ge mmele wa gago o se wa hlweka dilo tše botse di tlo no dula di tšhabana le wena because of ntongwe lengwe le wena o bone go ka re re utswa ka mo ntlong wa kry-a ka ntle le leswiswi thata wa emanyana wa lebelela o ka se no tswela ko ntle because of a o bone ke leswiswi so le dimpho le dilo tše botse ka moka tša go fapafapana
ge di swantse di tle mo mothong a di kgone go mmona so go ba boima gore di mo fitlhelele then di dule go yena wale go ya ka mokgwa ke kweleng mathata a bona ka gona ke department ya tlou tša baroka ene ke tloga ke dumela kudu gore batswadi le dumeleng gore le tlile plekeng ya maleba and then le seke la kgaotša go rapela ka baka la gore ditaelo di fa matla ke thapelo le thapelo e fa matla ke ditaelo and then mogalabo le seke la mo dira gore a le thušeng ga bohloko le lena le mo thušeng kgomo go tsošwa ye e tetekang go thuša motho a sa te thušeng go boima so le direng gore thušo ya gage e beng bonolo ka go berekišana le yena le go mo thieletša gore ge a re dirang so le seke la dira soke le direng ka mokgwa le botšang ka gore once la tshela ye one ya tša le botšang a go ne ntho e tlo lokang ene le tlo o bua latlela re wa gape moremi a kgone o ile re die so re dirile ene moroka ge batho ba fetša go se dire ka mokgwa ba boditšeng ge ba fitlha a ba go botse gore re tshedišitše a ba go botse ba no go botsa raua gape nna re phethile a gone di-changes go ba botsa gore ka nnete le dirile ka mokgwa ke le botšang ba re ene bona ka bona ba tseba gore ka gare ga dilo tse ba fileng tsona tse 5 ba dirile 3 2 a ba e dira so ke kgopela gore o mongwe le o mongwe mo go lena a te kweleng bohloko a tsebeng gore tsebe go thieletša le tumelo ya go dumela gore mogala bo o tlo o thuša ka tše e leng gore o le botša tsona le go le thuša ka tsona di tlo le tswela mogola ke le tumelo e feleletseng nna ke le kakapa ke a leboga moroka ya e no ba jwalo malome ka kapa wa bona ka mokgwa o e beang ka gona e no ba jwalo bona re tlo ba thuša re ba direle tsohle ka moka tše ba di hlokang ba no re emela mola re atla gone jwale re tlo bolela le bona re tsentšhe ba bangwe re a leboga batswadi ge e ka ba gone le se le nyakang go se botšiša re tlo bonana gape ka mola ka moragonyana re tlo ba le lena gape re sa tlo ba le lena re tlo bolela right motheletšo motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM re a leboga motheletše metsotso ke mene fela go itšwela go ere a ya le somete gomme o gopole gore lana go le o le theleditše go le ke lana go la pitšentše kgolo gona mo go motse community radio ya lekgotla kgašo la selegae gona fa le go 96 number 3 FM
ke na le mme mo mogaleng balli ba bangwe ba sa tsena gomme pele ba sa tsena jwale re na le mme mo mogaleng ke mme o e leng gore kuo mongwe wa ba ileng ba re ba tla išegile ba kry-a thušo ka kua kgorong tša baroka jwale o re ke kgopela go fana ka bopaki kapa bohlatse ba tše ke di boneng le tše e leng gore ke ile go tloutša baroka ke le ka gona go nua le ge ke tetebelela ke ka mokgwa ke leng ka gona ke ne le yena mo mogaleng mo mmagorena Thobela mmagorena Thobela hello nkore ba ntukišetše yena o tlatla o ka re wa tsere go ka re mola go motho o re swara sowe a botša ngwana re ko mphagele tee mo napile ngwana ga fetša go ya tee bjale ba thoma go mmotša gore he e betše tšhela disukiri ka mowe kae bjale founu šiwe ga re kgone go kopana le na gabotse mara a šo ena o buile mmagorena Thobela le gona re gona rra lena nna ke nna morwa motšha Maubane ka kapa ya radio lenane go lapitšeng tša kgolo go motse community radio mmagorena re na le Professor Moremi mo gomme jwale ka ge le ba bangwe ba ileng ba kry-a thušo ka molatlong tša baroka gomme le kwagetše le rata gore le ka fa bohlatse mabapi le thušo e le hweditšego ka kua ga Professor Moremi jwale ke no kgopela gore le no tšang sebaka se le dumediše motheletše kgole le kgauswi mo a re theletšego a le gona ke moka le nape le re hlalosetšego tše le di bonego le kae a bolelang ke Granny Nyambe la utlwagala mmagorena ee aowa ntate Moremi re romeletse batho ba tla re thusa ka mojarateng ka sa le ba tlile aowa re kry-a boroko be le tshwenya ke eng mmagorena ge le šale le ya ga Professor Moremi le be le ne le mathata a mohuta mang le tshwenya ke eng a o sa ka ke ena o na na le bothata a ngwalela ntate Moremi ntate Moremi a maamogela ba boa gape ba tlo re thusa ka mo lapeng ao batho so sa le ba tlile aowa boroko bona ra bo kry-a le ausa lena o bantša itemogela mathata ga a fokotšegile kapa o thušegile a fokotšegile thata ao batho thata re ya ko boa bolela maaka a fokotšegile jwale ngwanešo ka gare ga mathata a bileng gona ka gae Professor Moremi a romela bahlanka ba gage ba botshepegi ba tle ba le thuša mo e leng gore le kwa go le kaone kudu ebile le kgona go robala le sesia lena ua o tloga thušegile ka nnete molaetša wo o ka o išang bathong mabapi le se o itemogetšeng sona ka kua go Professor Moremi o ka eletša setšhaba ka goreng mmagorena nka eletša setšhaba ka gore ge e le gore o na le mathata o se ka tšhaba emelela go na le batho ka mantle ka mo ba thusa nna ntate Moremi re thusitse emelela ka maoto a mabedi o ntse se se leng ko wena se ke be wa tšhaba gore mang o tlo reng ga o ka dula gore wa tšhaba o ka se ile o lokile ao batho advice ke ba fang yona kore ga o na le mathata o bona gore a bina ge e le gore o na le ba ba ka o thusang emelela nako sa dumela kgaetšedi yaka a gone molato wa tseba re leboga kudu ge batho ba e ba le mathata ba feleletša ba kry-a thušo ka baka la gore motho ga a hloka boroko ga go bose mmele wa go phela ka malwetše a ga o bose re lebogela ba tloutša baroka thušo ye ba lefileng yona ka kua gae mmagorena okay papa nna ra leboga le be le bošego bo botse ka mo gae thank you right motheletšo motse community radio gona fa le go 96 dot number 3 FM
ke tsona tše e le gore bangwe ba maloko a setšhaba ba tetemogela thušo ye ba ikgwetšago ka kua ga professor Moremi ka moraga gore ba tlaiše ke tše di ba tlaišago gomme re a leboga mafelelong ge batho ba hwetša thušo ga go swane le ge e le gore motho o tla no ba jwa dutše ka gae a tsamaya le gopoleng gore slogan sa ka kua ga Tloutša Baroka ke pholo ke thušo ke ka baka le o tla no kwang ka nako nngwe ba no re nke le kgobokaneng ka kua mahala nke le no tlang ene re a tlala yong wa tseba re a tlala a gone molato ke a leboga ke bona kgaitšedi ya ka mo ke molli wa rena o e leng gore re tlo ba le ena ga jwale professor Moremi ke o mo amogele semmušo mongaka ke moka a titsebiše gore ke ena mang o tswa kae o beile ke mo bitšeng kgolo Thobela ya a ke go amogele sesi Thobela le kae Ngkhona ninjani? Siyaphila. Ya usesi konje ngubani wakabani sibongo? Usesi ngu-Omaki Louisa Giani emayegeni stand number 166A Mzimucha section. Usesi ukhala ngani? Ngiza lapha babumremi nginenkinga sinekinga ekulu ngaphakathi komuzi wakwaGiani. Babumremi ngaphakathi komuzi wakwaGiani sivelela kukufa ukufa kuza kulandelene akunanyaka odlulako singangcwabi ngawo and then le engenze ukuthi bengisikime babumremi ngizokufika lapha enanekweni lakho ngithe ke ngisikime mhlawumnye sizathola ihelebho ngakuba babumremi kunomntwana wakasesami ongutholakele Portia Giani ulele unyaka ophelileko nge-22 zaka July unyaka lo nge-1 January bekuyi birthday yami babumremi ubhutami waphuma umoya ya ene abantu bakwaGiani bathi nebakhamba ko babumremi nebagulako ikinga zinyawo bayatsha ngaphakathi ya ubhutami bekathi nekadlako ukudla bekubuya and then ukutholakele naye ukhambe njalo and then abosesami abakhambe phambilini nabo bakhambe ngayo yona ikinga le so ukuze ngisikime ngize lapha bomremi bengibawa ukuthi ihelebho onayo abantwana bakwaGiani asibereki inzukulu zakwaGiani azibereki kubereka babili kuphela and then ikinga esinayo enye babomremi ya endaweni engihlala kiyo ngilwa nabo mama bomuzi inkinga yini manje angazi ukuthi kubangwani angazi babomremi into ebangwako ukuthi yini angiyazi into le yenza ukuthi niqala ukulwa yini so engenza ukuthi ngilwe ulwe nabo abomama laba mina babomremi yazi anginanto engcono engathi ngingakutshela yona ukuthi silwa sibangani yeah kwesinye isikhathi sekuvela indatshanyana ezingatshondo and nothi uyabuza ukuthi indaba le ibuya kuphi kwenzakala ini ayibi nethomo ayibi nokuphelela kwesinye isikhathi ngicabana maybe nomntwana wangapho and then indaba le ingena ngumama wangapho inkinga yini nibanga indaba zabantwana awuwa asibangi indaba zabantwana kuthi ukuthi into engiyibona ngathi iyabangwa babumremi into engiyibona ngathi iyabangwa mina lapha indaba yokuthi ekhaya nekuvela izifo yeah and then kuba namagama angekho right nethi kwabhubha umuntu siza kuzwa ukuthi sizabona ukuthi baneboxina nesiceda ukubulunga babumremi bekungana kudla bekunganani and then abomama abakhuluma njalo abomama bangale naseduze nalapha nihlala khona endaweni engihlala kiyo yebo mama okay so indaba le ukuthi uhlala ulwa nalabo bomama laba why ungayithathi uyimikise enkosini babomremi ekosini saya kanengi yeah ekosini
baba umremi siye kanengi and then kwathi ubaba unkosana wethu asaphila yeah sikwayiwa ne ubaba unkosana nikabuza ukuthi kubangwani still nalapho indaba khona azange kube indaba right bayikhulumako ukuthi omaki Gianni baba uMabhena wenze 1 2 3 1 2 3 bese semchayineni kwenzakala so mina ngipheje umchayini baba umreni yazi indaba le yokuthi niyalwa angiphathi kuhle ngoba mhlambe bekumele ukuthi nitsho ukuthi nibanga indaba ukuthi mhlambe bathi ubani uyathakatha or ubani uthethe indoda kabani or mhlambe abantwana ngibo balwawo omunye nomunye umzali uyatry ukuthi avikele umntwana wakhe manje angazi ukuthi nina into inenza ukuthi nilwa kangaka yini baba umremi mina laba abanye into esenza ukuthi isilwe mina anginayo iclue yalokho ukuthi ngingathi sibangani lo engingathi mina naye siyalwa uyalwa ube uyayifikisa kimi uyikhuluma straight ngumakhelwa nami umamnyamani uyalwa uthi basho mina ngilala nendoda yakhe nengithi kuye ngithi bizindoda and then indoda izela icho ukuthi mina ngilele naye nini and then kukhulunywa amagama ukuthi mina ngithele indoda ngeAIDS indoda le mina nengibiza ngusibari umuntu esikhuluma ngayo ubhutami uchade usesakhe nengimbiza ngithi makhi phela lapha kunendaba esona so yena uthi mina angazi ukuthi indaba leni iso kosala sisolve njani ngithi kuye right asikhamse police station ke and then indaba le isolve mapolisa uthi kimi uthi hawu mina anginaginga wena iye police station nenamapolisa eze ikhona uzokusolveka kuhle ene into engizwisa ubhlungu sikhuluma ngobaba omdala ubaba womuzi ene sibo makhelwane baba umreni and then enye ekseni sikhona ukuthi ekseni nasivukako baba umremi ekhaya nedina uphumako ngomnyango uthwale ngaphandle kunegazi asilazi ukuthi ngelani igazi asinanja asinakatsu besizathi mhlamunye sina ubokatsu or besizathi zizinja bezilwa ebusuku asinanje and then umndeni wakwaDiana sithabelana boma 2 months 3 months sekuyaliwa and ukuthi kubangwani baba umremi ayikho into ebangwako akunanto umoya ovunguzako ukuthi ongathi hlalani phasi nilungise into so no sekuyakwatelana after boma inyanganyana yakhulunyiswana sithabelene kumnandi after inyanganyana godi akusazwalo baba umremi no mara kumele ukuthi nithole incedo uyabona indaba ukuthi nizokulwa ni abomakhelwane akusiyo indaba ihle sisi ngoba omunye umakhelwane ukuzokuthola ukuthi ngelinye ilanga uyangenelwa abanye abazokwazi ukuthi bakhona ukuthi bamncede manje baba umremi umakhelwane nangafuni ukuthi mudele kukhulunywe kulungiswe indaba angisho indoda ngeyakhe no angisho manje ufikile la ku studio ufuna ukuthi simncede mina bengifuna ukuthi nisincede ngemndenini wakwaJiana izifo ezivela ngakwaJiana le yabomakhi siyeke le yabomakhelwane le benganandaba nayo okungako ukuze ngibe worried ukuthi ngizela ngizokhuluma bengigcine ngingenela nangakiyo ngigcine ngizitshela ngenye indlela ngithi maybe mina ngithina kwaJiana singaphakathi kubumnyama that is why baba umremo ngibona ngiphakamile ngize lapha ngizokufuna ihelebho kini ya ihelebho ihelebho akusiyo inkinga ngoba ngizokunceda yebo baba into ngifuna ukuthi ngiyenze ngifuna ukuthi wena ube nepeace yebo angifuni ukuthi sikuncede ekhayikini bese mawufika endleleni usathethisana nabo makhelwane akusiyo into eright leyo sifuna ukuthi wena nabo makhi niphile kahle ubaba lo bathi uyabangwa asifuni lento le ukuthi ukuthola ukuthi igama la kababa liyangenelela lapha nalapha asifuni kanjalo so umuzi lo wenu wangale kaJiani kumele ukuthi uthole incedo into engilethe lapha ukuthi ngizokuba wayona ngoba baba umremi umuntu wesindoda siyabathola baba umremi
kube right kuhlala sihlala hlale ungahlala naye unyaka olandelako usuyakhamba akunapi akunanto akuna next akunanto enilwe ngayo and then bona khambe maybe ukhamba boma 4 months 5 months nekacedako uyabuya godi uyafona yebo manje into engirarako ukuthi into le ikhoswa yini yithi simndeni wakwajiyani engakangaka leyo esiyonileko. Okay. Should lento leyenzeka kubonke abantwana bakajiyani especially enzukulaneni. Angazi ukuthi uyangizwa baba Mremi. No ngiyakuthola. Especially enzukulaneni. So abezukulu bona bonke mabaphelele azange bahlale phansi bathi lento lekumele ukuthi baphume bayokuthola uncedo kiyo. Into le baba Mremi sikhona ukuyikhuluma nesihlangeneko ekhaya ngitsho beze kwagogwabo. Mara baba Mremi nekosala kuphakanye kuphume into le yase iphelele moyeni akusana umuntu oyikhulumako akusana umuntu oyithekela over. Mina ukuze ngiyithekele over ngihlala ngaphakathi komuzi loyo. And then into ngithusako ukuthi indumbu ziphuma ziphumile and then asazi ukuthi this nowadays kukhamba bani. Mara esikhathini esiningi maniceda ukwenza isibuyiso vane nigeze maniceda ukuncwaba so nisuse nalesichitho lesasikhona lesokuthi hlala uphuma isidumbu lapha ekhaya. No asinabo abazali baba Mremi and then umuntu esisele ngaye sisele ngomani umani omncancane wekhaboma and then umani msiyoni nesimtshelako into ezinjengalezi ukuthi mara wayesingahlanjiswa yena uthi mina ngiyangibona ngimbethe ibheje mara anginaleli nina yenzani. Mara angisho ngesindebele mina ngazi ukuthi maceda ukuba nesifo ekhaya mhlambe bangandlulisa angazi ukuthi i3 months orini niyenza isibuyiso kuba nesibuyiso and ngesibuyiso akusilo ilanga kumele ukuthi nigeze ngalo ngilo manje maningagezi musinenzela ukuthi lo muntu lo azokubuya abize abanye la ekhaya azokwazi ukuthi abathathe ngoba nisemnyameni. Baba Mremi into le yenzakala from Ngoma uma wabhubha 2003 uma wabhubha 2003 kwabhubha sesami kwabhubha bosesami there is no ayikho into eyenzakeleko baba Mremi ayikho asakahlanjiswa asakenzisiwa next. No phela mangabe kuba nesifo angeze kusazokushona abantu lapha ekhaya ngoba nazi ukuthi niqedwa ilitshwa ore yini ilitshwa lona azange silibeke. No phela abathakathi bayakhona ukunibekela ilitshwa ukuthi niphele 111111 manje baba Mremi dathi siwaye ngize kuwe ukuthi sifuna ihelebho ukuthi nangabe lilitshwa lelo besiba ukuthi uyosivalela lona and then nangabe ukuthi asakahlanjiswa besiba ukuthi usihlambise ngoba okwamanje baba Mremi angibereki ngokuya ngami baba Mremi anthana bengibereka mina bengizokubiza neketlo ubitsa ntate Mremi kubiletsa le plekela ya diekeng waitsore engwe entshosang ka pleke ya diekeng keng ntate Mremi pleke ya diekeng go tlhokofala banna go sala rena basadi bofelong pleke ya diekeng e kere ke libeletse khoshi ya diekeng e tloba mosadi nakwa ngo ka rotsana diekeng wa kera khoshi le umaki and angikholwa ukuthi kunendawo engabusa mfazi Gadi hekeng Bara gone buthata ka mo bana ngel THN radio bana kwenzakalani mama le no baba Mremi ukuthi kwenzakalani asazi shona amadoda kuphela abo baba bangiba bakhamba kukhamba bobaba and then ukuthi kukhambe youth kukhamba ubaba kukhamba youth khamba ubaba kukhamba youth iyake nina nje ngicela ukuthi nongangena baba Mremi nje nongangena wangena maybe ubiziwe basadi re ba bantshi ntate Mremi masogana le fiuma basadi re ba bantshi masogana ki ba bateng mara not kangako and then youth yeke the most baba Mremi ayibereke asitsho ukuthi angitsho ukuthi emhlabeni kosala sibereke sonke re ka sibereke bo bohle ntate Mremi ene ka mo lapeng le ka sibereke bo bohle ukhona ozobereka right ukhona ozobereka phua ukhona ozokusala ngikhaya mara eyeke ntate Mremi hayi anthana ngiyabereka ngikubizeli yeke gona le khoshi ko dieke
kgosi ya rena ntate Mabena o robetse ka bana ba hae kona bo irang 6 months beketlang ka di beketlang ka di 5 ka Saturday ba tla be ba ira 6 months and then tshwantse ho tlo kgethiwa khoshana and then nna khoshana khane he kgethiwa ntate Moremi e kgethiwa kae e kgethiwa le khotleng o re kgethiwa ka mo moshate anke le re tlhalosetse mo du magoshi mo e fologa gaitse dia all right papa ya mo magoshi mo fologa yeo ya gore masogana ka kua le banna ba tlhokofala bontši ba lena le ba bantšene le sengele masogana a theeditše a tla phentša feta ba tšhentšhe tsela ge ba ya bosogoko ka kua ba tabola pele ka kua bo troya ba tsamentše ba dumediša ba sobelela ba tsena ka diekeng ba tsena ka diekeng mara wele tabashi e ba fetso tsena ka diekeng ba re banna ba khwa ba a kere jwale go šetse o mo kereile go ra gore o tla mo tšea wa mo isa go tloja baroka ba le tlapiša le ba babedi gore le kgone o tipsina le kgoneng go phela tabeng ya makhune wa tseba re nna ga ke tsebe kapa go kwešiša moroka gore a kere after funeral go ba le meeting mo go bolelwang dilo tša ditlhobolo le gore bana ba kerwa re tlo tlhobola neng go diragala eng batho ba bagolo ba family like borakgadi bo malome bo mmamogolo keletšo ye ba e fang batho ba e leng gore ge ba fetša go tlhokofalelwa ke mahu a batlhape ke ya mohutama gape ke ba bantši batho ba tlang mo pitšeng tše kgolo ba re tlhokofaletswa a senke re no tlhapa wa tseba probleme ke gore malome ka kapa batho a ba kwešiše molao wa kereke kereke e re go hlokofaletše pheta segageno o ikilele go feditše ka segageno o tlo bo o tle kerekeng jwale batho ba bantši ge ba swanetše go pheta tše di swanetšeng go phethwa ka gare ga setšo ba taka ka kereke ene kereke ga e rialo kereke e re ka ge o robaletše phethantše le nako ba go fang yona ba re ke ya kilelo wena o nagana gore ba re ke kilelo ya eng ka gore ba re ke kilelo ya gore o phete segageno o fetse go o feditše o tle ka go rena gape ba ka seno gore o ikiletše o dutšono ba o ne o dutše fela a kere ba tseba gore ka segaga bo rena ge re fetša go robalela gone tše santseng re di dire tša gore le tša gore le tša gore o swana le ge ba re motho ga a robaletše ke monna a tšee 6 months ka moraga 6 months e be gona e tla kerekeng so ba le batho re tšea tšela ba re boditšeng kerekeng re di etiša pele ka mo gae mola go se go a swanela go ba jwalo ke go tlatša melao ya dikereke a e seke ya laola ka metseng ya banna le basadi molao wa kereke o bereka kerekeng e no ba jwalo ka baka la gore ge ke tšea molao wa kereke ke o tliša ka ga maubane go ra gore ke ra gore molao wa kereke lwa ga maubane e thome go ba le bothata e le mebedi ka gore ka ga maubane go ne molao wa ga maubane le setšo sa ga maubane gore rena ge re nyadiša so ge re boloka so ge re diajwale re diajwale and then ge molao wa kereke o itla ka ga maubane o nyaka go laola ka ga maubane then ke mo re thomang go ba le mathata gona ka baka la gore go kosa gore re felele re tše re ngalelana re le se maubane ka gore ba bang ba tlo re ka se maubane a re bereke jwalo ba bang ba rora le rena kerekeng a ba re botša jwalo mara potšišo ko gore kua kerekeng a ba go botša jwalo o le wa ga mang a kere go fitlha kua kerekeng a o tšhentše go ba wa ga moremi o tšwela pele go ba wa ga moremi ande go tšwela pele go ba wa ga moremi go ra gore se moremi se sa go kgomaretše se swantse se no dula se dutše go wena so batho a ba seke ba khutha ka ditumelo a e ganetše motho go diantlo e lokileng yeo ke ema le wena ke ntwe ke e bolelang kere motho o swanetše go tseba gore ge ba re tsamaya o ye go tšwa o ikilela pheta segageno ke nako gore o pheta segageno setebele se wa bona go ne ditšo tše dingwe ne malome ka kapa ge o ka lebelela lenyalo la setebele wa lebelela lenyalo la bagakopa wa lebelela lenyalo la sentwane wa lebelela lenyalo la sepedi le lenyalo go ya ka ditšo ka go fapana go bontšha gabotse gore ge o ka re o nyala wa se dire dilo tšela batho ba le ba di dirileng lenyalo la gago ga le tlo sepela gabotse ya bobedi
le tlhokofaletšwe ka morago ga lehu go ba le tše le santseng le diphete tša segagabo lena a o di dire so go swantse o di dire o re ke tsena kereke mara o ye kerekeng ka gore o tswa lehu ene wa tseba re phentse re re le mo makhung moroka re balla batho mangwalo gore ge motho aka bula bebele a checka lengwalo le mola go Johane 19 verse 40 ere ge go bolokwa morena Jesu ba ile ba tšea mmele wa gage ba o phuthela ka mašela ke moka ba tliša le dinoko tše di sa turing tša ka fase ga lekgolo dilo tšeo ka moka ga tšona e re ba dira dilo tše ka moka ga tšona go a phethwa sejuda mokgwa wa sejuda wa go boloka mohu because of juda morena Jesu o be a ka se boloke segerika o be a ka se boloke setšo sa batho ba bangwe ka se boloke Sepedi Tsonga Sizulu o be a swanetše a boloke ka mokgwa wa sejuda because of ke mojuda then rena ge re swantše re boloke ka sekgatla ka Sepedi ka Sentwane ka sensentene re nyaka go tšea ditumelo re di bee ka pele di thibe segagabo batho ene dilo tše jwalo re senya dikereke maina ka re dikereke ga di re jwalo rena ke rena re boang re jwalo so kgaitšedi yaka wa bona ge ke go theeleditše sese ne go tloga o thoma go bolela a ke tsebe gore motlho mongwe o dira ke mathata go ba ke tlhago ya gago mara o tlampotša o kwagala o letša man ande banna ba kwane le mosadi ya go letša kore o kwagala o na le ke re enga go letša ke a bona ke bona o ka re monna le ka face ya ka motšhini a mo di a boa mo o mmona o mo lebeletše gore mo a di boe fela nne o kwagala o na le enga ene o tlalelana ka pela ya ene mekgwa kore dilo tše ke šetseng ke di bone mo go wena go go botša nnete ga gone monno a ka di kgotlelelang ke sa tsebeng gore mohlho mongwe o dira ke mathata a leng ka mo gae ko ona a go drivang gore o be ka mokgwa o leng ka gona mara as long as o senke o kry-a thušo a o a swanela go makatša ke ge banna ba sa dule ngwana gešo o kwagala o le bogale man nnamanga babukakapa angisibukhali ivoice sami iphezulu ivoice sami iphezulu uqinisile nokuthi ngine enga ngimuntu omunye wokuthi angifuni ukuthi umuntu sikhulume sigcine lapha ungakafanele khona ene mina ngingomunye umuntu babukakapa angikhona ukuthi ukhulume nami mina ngithule ikwa ukuthula awuthuli le ge ntota ikhuluma wena ufuna ukukhuluma awu babukakapa indoda iyahlonitshwa awu babukakapa indoda iyahlonitshwa inoba mina ivoice sami babukakapa iphezulu walejayo akile ngwanesho ikhelepo nizolithola ne asihleki amathata akho sifuna ukuthi sikubuyise ubuye ube nathi ukhumbule bonyana ukuphi uyayibona into enjalo ekhabo mamakho niseleninga-ke abantwana bakamama no bekhabo mamakho kusele u1 nje uhlala ekheni unofana ekhabo mamakho ngihlala ekhaya ekheni so izinto lezi usikhuluma kuzenzakala ekheni ngekhaya mara ngizwa ukhuluma ngenzukulwana inzukulwana angisho abantwana babo sesami bako okay kusho ukuthi ikinga ayisisekhenu ekhenu umkhulu ingikheni isekhaya wo and then ukhumbule ukuthi ngale akusingikwakho ngisho and then uprofessor Mremi nakazo ngihelebha ngali nabanye bazokufuneka asifuni ukuthi bazokuthi ukhambile uyenyangeni nakho nje izile yenzani so ihelebho nizolithola
ngingathokoza kakhulu baba Kakapa ubaba uMremine kangeza azosihelebha ukuza kwami la angakayiplani ngingedwa nabo ngisho laba khona abalalele ngoba beloko bangifonela nengikwababa uMremi bangibuza bathi ufikile na nekube 29 bangibuza bathi ukuphi ngoba silalele ubaba Kakapa wena uzwakala ngisho ukuthi laba khona bangilalele bathi gani ukomu ungathi awungakayi ngoba silalela uzwakali awuzwakali awuba ikinga le baba Kakapa kade sinayo kusho ukuthi ngibawa ukududuzana laba abanabazali abangahloniphi abomama baba Kakapa ukukhula unganamaka uhlungu ukukhula unganamaka uhlungu ngoba yonke into nenikhipha inyembezi uthi mma and awusazi ukuthi awunama uyolilela kubani baba Kakapa engikhamba ngiyolilela komunye umuntu kusasa indaba yakho igcwele nenahale awusazi ukuthi kwenzakalani ukukhula okunganama kubhlungu mina bengibakha especially ebantwaneni babentazana kubhlungu ubhutami naye wathi nekathatha umfazi wathatha uma angekho ukuthatha uma angekho kubhlungu baba uMremi ikhona ifamily ezonithanda ezonenzisa izinto eziright ikhona ifamily engekhe inithande ezonikhipha endleleni no Thoma ukhuluma bathi umntwana awazindle bathi ukhuluma khulu awuhloniphi ibile njengami uyayezwa na uthi basho ngiyalilisa plus mina vele ngisuka ngibatshela ukuthi hayi so asenzeni so bathi wazi nomntwana so asiphume enkingeni zangikhaya ne because nangikulaleleko nangikucalileko sesi nawe ngesipedi bathi uyimeju ngibona ngathi nawe as individual unenkinga zakho ezingafuni mhlawumnye umndeni wekheni ngaphandle kokuthi uDr Mremi ahelebhe umndeni wekheni wena ungaziba wela ihelebho enjani kuba uMremi wena as individual ngehelebho ephezulu wami baba Kakapa ubuyelela indaba yakho ngithi nangikucalileko uzwakala umuntu uthwenyeke khulu uzwe buhlungu kakhulu singabali amathatha wekhenu in wena as individual inkinga zakho esibhekene nawe into engenze ukuthi engizwisa ubhlungu ngemihla nangamalanga ngiyo indaba yokufelwa kwethu asali baba Kakapa ukuthi umuntu yebo sizokufa siphilela khona ukuthi siyakhamba mara hayi ukuthi unyaka lo siyangcwaba after 6 months siyangcwaba unyaka ozakawudluli uyadlula ngaloya maybe early siyangcwaba baba Kakapa into leyo ngizwe ingidisibeza kabhlungu baba Kakapa thina ekhaya akunakuthi singamema eyegeni sithi sinombereko kuhutlo thabiwa kamo lapeng la Hajiane kamo lapeng la Hajiane he ba rojana ma ya khomo ebe hutswa stop that is why ungibona ngine enga ebusuku angilali baba Kakapa ngilala ngilila ubusuku nemini ukuthi ikinga lethina soyisolvela ngubani ngoba noma asinayo askisisi ufikile epitshentje kholo ihelebho lizolithola ubaba uMremi uzokubona ukuthi uzokwenza njani i-department yakhe yokuthi akhone ukubona ukuthi izinto lezi ziletha ukufa ekhaya izilethwa yini yini into angayenza ukuthi nibeni right asithi uMremi uzokubamba ukufa kuzokuba khona mara akube ukufa okulethwa kuNkulunkulu hayi babantu bephasi kuzokulunga sesi ungathwenyeki khulu kuzokulunga sesi unabantwana bangakhi nginabantwana ababili babesana unabantwana ababili bofuna ukuthi sincede umndeni yazi ikhona enye indaba ikhulumile bengicela ukuthi silungise kusesemanje ukhulume uMakhi ngegama wena nalomakhilo awufuna ukubona impilweni yenu nizoba nepeace niyi2 mina no makhelwa nami ipeace ikosala ibe khona ngoba siyifamily oni family siyifamily ubhutami ubhuti wami uchade usesi wendoda yakhe
Oh. uyayibona ukuthi siyifamily indoda yakhe ngusibarisami kuzenjani ukuthi beze bakhuluma ukuthi wena uthatha indoda yakhe into bengiyifuna leyo ukuthi yena anthana uyeza atsho ukuthi indaba ithomaphi igcinaphi manje nangeziko urasa and then uyabona ukuthi kusho ukuthi ipi angeke iphele ya mara yabona indaba yenu mangabe ayilungi nizogcina senibambani ngezandla ukubambana ngezandla baba umremi angeke ukuthi singabambana ngezandla ukubambana ngezandla angeke sibambane ngezandla kuzohatshwana ngamagama njengokuba hatshwana ngamagama mara inkinga ukuthi ngaleso sikhathi nihashana ngamagama abantwana balalele ene ingibo balimala kakhulu naso into engizwisa ubuhlungu baba umremi yeah so into kumele ukuthi siyenze nje muthi nina nithola incedo and hayi wena uyiwani yebo nale ndaba le yakho nomakhi muthi ilunge okay yeah muthi ilunge bese ibe kahle ubabakho walala nini baba umremi ungize kuhle ubaba mina baba umremi ngakwa Jian yeah ngikhulele ngaphakathi kwesibongo sakwa Jian yeah mina neloko ngikhula ukukhamba baba umremi yeah uthi nosemolweni umuntu asa eze kuwe akhulume nawe athi kuwe athi uthwenya sibongo sekheni nengembuza ngithi mina isibongo sekhaya ngingwa kwabani athi wena khamba ekheni nofike ekhaya ubuze abadala ngayibuza umalume wami asaphila yeah umalume wangitshela wathi wena ungwa kwaMpete eRustenburg emruleni wena wakaMpete mina ngokwegazi wakaMpete ngingwa kwaMpete eRustenburg emruleni manje ngambuza ngathi eRustenburg apho nengangisa jama kancane uMpete isibongo Mpete isibongo yebo okay yeah ngambuza ngathi nengangisa eRustenburg na bathi bona indlela abasazazi baba umremi mina ubaba mbatho nguElias Lebakeng Mpete eRustenburg emruleni nabo nangabe bangilalele labakhona so kumele ukuthi siye eRustenburg siyokuthola uElias uyamfuna uElias Lebakeng ngimfuna kakhulu baba umremi ligazi lami langibele angisho ukuthi azange ummone angimazi nangelihlo baba umremi ngimazi esithombeni angimazi nangelihlo isithombe sakhona usiphethe sikhona baba sikhona ekhaya ngagezi naso okay ya ke nagana gore ke sekatla ne re ka mokry-a ka pela kudu le sekatla re senka mothola masenya kholo okay ya i-page le ya ka mremi iphethe iphasi lonke labantu bakhona bangamazi ukuthi awa nangumntwana akho ubuya ediekeng no uzakutholakala okay so isibongo wena ubona sikuhlupha ngani isibongo baba ukakapa singithwenya ngezinto zamadlozi ngoba nengithi ngiyayifuna bangitshela ngendaba yedlozi isimoya sami ngesakwa Mpete and then isinyanga sami ngesakhaboma uba ngikhulu obeletha ijiani lengiyabani ijiani indoda ethethe mina ngingakaveli okay uyayizwa ukuthi khama njani uJiyani uchade uJiyani walala uJiyani bona lale wayotholana noMpete kwavela ubhutami batsho kunobhutami ophambi kwami uAli yena batsho bambulungele eRustenburg and then kweza mina jama kancane ubhuti wakho bamncwabelele batsho njalo batsho mara mangabe mhlawumbe musubhuti bamncwabelele kusho ukuthi umndeni wasekini uyayazi indawo le yakhabo babakho manje bashobana indlela basazazi bathi indlela zichenjile akusafani nalokho kade wabangitshela njalo baba ukakapha mina ngokuthini
Ay. But indlela sitshentshe njani Batsho ngoba njalo. i-N1 izokuhlala i-N1 i-N12 ihlala i-N12 babukeka no ba chaba maikarabelo batsho njalo mina angazi babomremi eno yazi indaba ukuthi bashiye ithuna le ukuthi izonenzela inkinga phela mara musimuruleng i line ya bo Northam bo kana ke ka ikua na bana mara muruleng a se gole gape nna yena ke itseba ke nyako nna ke kana muruleng man ke tlo go botsa mamogolo ka wa rile go tloga ko mamogolo ka rile gona we ya muruleng ke local a ba le gore o tla namela kapi ke serious ke local kapi ke ngeng tatemre e gona kolo ya ka kape ngwadile kapi ka mola tsela dia le ba morule no muruleng a se gole ya wa bona ebile ba re ke ya before Sun City before Sun City ya mara if ba re before Sun City ra se gole nna ke tseba mo Sun City muruleng a se gole so a re tlo mo khwetsa o tlisha snepe sese ngizoseleta ya o tlisha snepe and then ngisilete nini anytime all right manje sasisitshele la umndeni singahlangana nawo nini umndeni wekhaya yes ithi usasami uyabereka ubereke ePitori kwasala ngimfonele noma singakhuluma nabo ngefone basivumele sihlangane sibone ukuthi singayenzani ngoba lenkinga le akusiyo lento singayenza shuthi singathi wena uyenze uyi1 sifuna ukuthi nabo babe khona okay ukuthi kusasa ya sis ya mamogolo ka o gile le rome ya mane ka shwa wa fetola mo go paging ya ga gore se wa gile le rome ya ke ga o fele le rome go tloga le rome muruleng ke local ya ke local ya no re leboga ge go tseba ga re ya go tseba ko ke pleke kholo gore ke no ba pleke nyane nyane ga botsana go swana le muruleng ke pleke nyane a se gone no ge ile pleke nyane gore re go tlo ba easy gore re kry gore papa ga manga ke re tlo monyaka ka fane le lina wa le tseba snepe se gona re tlo mo papa gore tlo mo khwetsa ke nthunyane go khwetsa papa ya ka sometimes o no kra ba re papa go a khwetsa gale ka lebaka la re dutse mo a ye go nyakiwa ko so tla mo khwetsa bua ngore dutse mo so re tla go thusha sesi ke babomremi ngingathokoza akuvulela bomahlangu lapha kakapa mani ke banikeza sesi re ya di section ba ke re no kwa gore go nyaka papa go ke section ma 0131100406 0131100407 re no topa ba babedi fela re no kwa gore ge papa go a le muruleng ke section man o tla tsena emsereso mo moyeng dumela Kakapa kujak. Professor. Tangu. Waika ki section lalela sesi. Rustenburg usuka lapha emayedeni. Ngela lapha Rustenburg yokhweli ithon lapha ndani uThepitori uthi N4 ichike Rustenburg. And then last indawo bathi Marikana. Imuruleng ngiyayazi imuruleng iseduze khulu vale ntate Mpetha ha o motsebe Mpetha ba gona ba bana gona ba go tseba mo Falbank ba ga Mpetha ba gona a ba tswe Rustenburg no ke sa tsebe ka gore na fitile ka 79 okay ya re tlhakantse jo mo wane ntate Mahlangu ya ka bushiu ke tlo gona then ko ba botla ke ya Professor nnete le makadi tsamaelane ya bona o ba tselile ke a ke tlo ke di bolela ya o ba tselile be ke le gona mola a re leboga thata ka santse ko go etela Mahlangu ke mo line ya ka mo ke ga o fitata le ke le gona ya no santse ko go etela Mahlangu ma ke rata o botsa batho re bonane
go na le mošate ba bangwe ba rao gona ke re bona mola ke mo mošate mola yeah and then dilo tse dingwe a di nyake maphodisa di nyaka mošate di nyaka mošate ya and then the good protector ya motho ke eng ke mošate o na le tse re di repoteng mošate go gona mo falbanka wa o tseba yeah batho ba re tompotse re moana mošate ke le botoro o sena mošate a o tshwele nna ke gona ke mokgomana mošate re a leboga Mahlangu. ya ngiyathokoza Thank you papi. MCRS mo moyeng dumela. Thobela. le gae Re gona ra lena wa rra. ya ke mo kwa utso wa bolela ke kutu sport ka kutu sport Ra go amogela Kutu Sport ka Kutu Sport. ya ntate moreli le ntate ka ke nna a yetelere a yetelere plegela ke na le email nna re pota ya mola ke family ya ka mara ya yetelere ya le nna ya bona re na mathata e bila kana ke kwa ba re na le newspaper Eng diekeng. wena o ile wa kwa ba re Mara o ra gore o ka palla go tloga Kutu Sport wa no feta matimpule fela ke moka wa tsena diekeng wa go bona meloko le metswalla gene. o ra etelege go ka sekwe ba re go ne le newsstand ko wena o ra gore di a boa a mara makgarebe a gona nka di bo seseshiba mo. ona ke O ke a mantši. amantse ka kudu Jwale nkane o ra go etelege go ne makgarebe a mantši mo. mara e kore o nonyenega Ao. le gore e re ko tshwaragala mnganyane wa menyana mola o ne o kwa o no right ke ka gore ke no reka ke se Ne wa rra go ne bothata re thabile kudu go lešana le wena. go lokile ausi a lokela Re a go leboga Kutu Sport. Prof o ka nape wa no e tswalla mongaka wa ba fa le di phone number gore na ba khwetšagala kae ba tlotša ba roka. ya se se re tlo go thuša kere Ngiyathokoza. ya re tlo go thuša dilo ka moka di tlo loka di tlo sepela gabotse o ba tšele khaya sezo ba founela bonke bese mhlambe asibe ngomgcibelo senze ukuthi sifike lekhaya Alright. ya magagesho nna ke a leboga ka dikgokaganyong tša le ya go ka Facebook ba theeletše ba motse community radio station ke leboga thekgo ya lena ya ka mehla go sasa le ka tsogela ka gae Forogo and then le tle le re bone magagesho ke tlo bona balwetši ke na le tše e leng gore ke santse ke di dire go thoma mola go 12:30 ke tlo tswa go e le gore o nyaka go mpona o tsogele Forogo o tlo kgone go nkereya difounu tša ka moremi ke 071 398 1508 or o ka founela 072 133 6761 072 133 6761 go o nyaka go tseba ka tše dingwe tše e leng gore di ya go tshwenya magagesho go swana le tsona tše tša malwetšinyana a matšatši a go no makatša o ka founa re tlo go thuša ka tšohle ka mokana ga tšona ge e le gore o nyako tla ga moremi magagesho ke kgopela gore o ngwalele mo WhatsAppong ya 060 959 0303 and then ge e le gore ke galo sepela maybe go ne se se go akantšhang ka tabeng tša mathata a malwetši a sekgowa o no founela 076 853 4043 076 853 4043 and then ba tla go araba and then wa tla wa kgona go ka thušega dilo tša gago di a kgona go loka di a ba gabotse malome ka kapa nna ke lebogile kudu ke ya ka dihekeng bale ke sepela le sesi ke tsele re ke kae mane kua re ya moruleng re ya go bona ba gampete re ye go thuša sesi ya kgone go thuša gabe gabotse ke tsega e o tswa kae ka dihekeng ne ya wena bolela le bo malome ka moka le kgobokane le borangwane boramogolo re tlo le thuša ke lebogile kudu malome ka kapa
right motheletši o motse community radio go tswa gona fa le go 96.3 FM go tswa go nna ke le borwa motšha maubane re kopana go salana go lapitšentše kgolo ge e le ga bja le gona ke tswile 20